mun sang sang atanga INP mezotonal khir tu te in zain chipai le vek ule voin hi April ni som cholni ania wangin chanchin thar po du angin kan lakhom man ve telova toy te in international news le politics kan thlir thuak don nia Ukraine in dona chuan ni somli le paruk mela muta Kiev chuan in dona na sajok ama chon meka Eastern Ukraine lama chuan mipuite chu mun him lampan tura riat tiran ne President Zelensky chuan in dona lian thamzok kan bei meka kan ne ngei don kan in do ringanga in biak na manga remna siampo kan tum ve bokang ati Mariupol chuan bomle misala puak renga humanitarian corridor po ahim chuanglo mipui thiar chuan na ati boi hle ninan soi British Prime Minister Boris Johnson chuan Kiev chu atlo thuta Zelensky ne nanin mu Borisian armor vehicle le anti-ship missiles pe katiam in President Hoisen na le ruai tu ni atlin ema wangin Ukraine mipuin Putin thil tum chu inti top sakani ati Russia sipai te chuan Donetsk region le Mariupol lam an bei ve a mipui chu an ral tlan na sa hle a Ukraine helicopter te chuan Russian armor vehicle an kap cheve bok in rin ni April ni kwa khan Buzova a khan tam tak hai chu ania ruang engzat ngen mu an la soi thei mai talo Ukraine le Russia chuan voi thum nan tang anin thleng ton le ta a Kiev chuan Ukraine mi somni le paruk chua an ni thu an puanga mi somni le paruk zinga hian Ukraine sipai som pani an tel NATO chuan a member terama sipai da ngi atum ti Secretary General Jens Stoltenberg chuan a soi Pakistan lam thlir thuakila Imran Khán a tlawm ta Pakistan Supreme Court thupek angin Pakistan National Assembly chuan inrin ni zan tlai to taka Khan Imran Khán laka no trust vote nein opposition party lam chu vote zale somsari le pali muin an chaka Imran Khán chuan ponthua ate langai don ta ni soito angin opposition party hruai tu abik takin Pakistan Muslim League te hi Pakistan Army nen hian inzom na thatak an neya Imran Khán sarkar tluma se Pakistan Army Chief General Bachua hian sarkar thar apian theinan arukin ruam manna anei pui rinani voin April ni som hian opposition party te chuan Prime Minister turan thangala Pakistan Muslim League Nawaz Sharifu Shehbaz Sharif chu lungrol takin an ruat taphot mai Pakistan Prime Minister tumthum lai lo ni to Nawaz Sharif unaw pa Shehbaz Sharif hian Prime Minister mo phurna alak thuai be se nei Pakistan Muslim League Nawaz Chief Shehbaz chuan Twitter kaltlangin anthian opposition party dangte chunga lom thu asoya chanchin the dar tu media te dan thiam ukil hote civil society le party leader Asif Zardari Maulana Fazal ur Rehman Bilawal Bhutto Khalid Makbul Khalid Maksi Mohsin Dawar Ali Wazir Amir Haider Hotile abik takin a unaw pa Nawaz Sharif te ming alama tin party worker te chunga alom thu asoi boka tuna ming kanan tarlan takte kha tun sarkar thara din mun poimo taklua turte anni ti kha kan lo hrep mai bok don nia Shehbaz Sharif hi Punjab Province Chief Minister voithum lai lo tling to ania Prime Minister na hi abang bo lutuk lo tura nga yang cricket khel thiam satli ai chuan Chief Minister Hlui hian ton hriatane thazok nge yenarin omani hi Bilawal Bhutto hi Pakistan Prime Minister Hlui Benazir Bhutto le Pakistan President Hlui Asif Ali Zardari te fapa ania Pakistan politics sa ami khwal lo hlea apu Zulfikar Ali Bhutto pokha President le Prime Minister alo ni veto boka politics si an thlo ma ani ringot mayani Bilawal Bhutto chuan Imran Khán chu changle tin sarkar phia rukna a omani chuan mai lavat tur khania tuna kan boina hi PTI party le PPP card hunilo constitution von him du le du lo pol kan ni ti in natakina tongkhum opposition party tuna party chak zok nita
tangrual party hian prime minister tura an mi du ming hi naktu tlaidar ni ma nge yen an thelu dona National Assembly chu thuin prime minister thar hi an nominate dona ni Finland a hlau thonga NATO zomaril ruk veta tunma tang to in Finland hian non-aligned movement a thlop ve thina international border kilometer sangkhat le zathum lai nei ve in Eastern Europe muan na awm theinan ti in tu pol po azom ngai lova Finland ram then oma Russia Sweden le Norway an oma Sweden le Norway hi chu an hlo om thran lovanga Ukraine run tu Russia buk hini Finland ta na hlo om tur chuni hetia Russia ral alen zelta ka chuan Finland point ma ni chowa om atum talo nipui samar lo thlen ma in Finland ram hian an ram ro rel na parliament a tunge in mong zom pui tur ti thutluk na siaman tum veta ni Finland rama hian mi hring makta duai nga point panga velan oma ma na ta to tun thleng hian turam nen ma security thila in zom na an la nei ngai lova ma se tu nai khovel hi adang lam ta a in ven nan ram dang ne in zom na tha siama poimo ti hi kan mu fia ta hle ani hi Ukraine invasion nu khan Finland mi pui za somruk zet chuan NATO zoman du ta tun ma kha chuan mi pui za som thum vele mo chawin military block zoman du thin khania tuna chuan an chiang to uar maya Russian invasion hian ani na taka chuan NATO hi ati chak zok don ni na lang chauzel Finland parliament member ten turam security block nge zom tha ang ti an thekil kel lo mai theya chuwangin Finland national security chuan an parliament a kar le khian an thlir dan an puang dona parliament member ten thutluk na an siam dona ni Finland prime minister Sanna Marin chuan soiho na hi phim khur tak le chip chiar takin kan nayang ma se hunrei tak kan la tur chuan nilo tun ni puilai hol ma nge yen kanin pe anga yani ati Finland prime minister Louis Alexander Stubb chuan khovel in thak dang lam mek la hian Finland ram point thutluk na rang takin asiam theyani ti theingil su kaswang tua dan chuan June thla hian Madrid NATO summit a omdona hemi huna an ngai tu turin NATO membership deal na hi mei kha chung nge yin kan thelu anga yani ati kumzale somnga zet Russian tenan opnuin kumsang khat zakwale som pasari khan Finland hian independent alo mua Soviet Union nena an boy na te chu ramri mun tam tak an thla du awangin chin fel ania Moscow chuan neutral taka nom chuan arun lo tur thu atiama mase Moscow hian hetiang thowa thu atiam pui Ukraine arun le tak siawangin ril ru phok lek takin an om me kani tun hai deuh khan Finland MPZ nga Paul nei ni in parliament member zani zinga mi paruk chawin NATO zoman du lo thu an soya chung MP paruk te chuan Finland le Sweden in non-aligned movement akal pui wang chawin kan biala remna le mona kan moni antia hei hi adik na tam tak om ve ngei mai ma se Russia hian chan tu nei lo ram te hi senghoi vek atum thut zel chuan antan tra khua seidon khop mai Ukraine invasion tu hian Finland le Sweden ram hruai tu te chuan antan NATO zom theidana omem ti anlo thli thlai na satoa NATO Secretary General Jens Stoltenberg chuan tangrual pol hi ram tin tanen in hongreng atia US UK Germany France le Turkey atue mo berinan soipui chuan member ni harlo ni in thu andongani amaro chu NATO member ni antumta ka chuan Russia hian in runral na ti in arun du ve thut mai thei boka phim khur tak le riwa omlo zong teya ma an la ka ngai don hle ni na lang Finland foreign minister Pekka Haavisto chuan membership deal nu le NATO member ram som thum ten an pom fel ma grey zone chung hian Russia hian ti boya tum nge ya rin thu asoya Finland president Sauli Niinisto po in Russia na be ve thut mai thei ti alo soi ve bok ole khati zong kha tun tumata na international news and politics
tối te kan an ti chhuat thei ania thlir tu le ngai thla tu te in za chunga kan lo me